Ekskluzivno. Čuveni general Milosav Simović, među vojskom poznat kao Simke, olovni vojnik, smenjen po nalogu britanske obaveštene službe. Kompletna izjava advokata Mirka Krstavića, zastupnika generala Milosava Simovića, glasi: General Simović je čovjek koga lično poznajem 29 godina, obzirom da sam i sam do 2023. godine bio profesionalno vojno lice, kada sam kao oficir pravne službe u činu pukovnika i penzionisan. Mogu slobodno da kažem, a znam da je to mišljenje većine, da je to čovjek koji se rađa jednom u veku. Mnogo nas anegdota vezuje tokom službe. Sjećam se da sam tokom 2005. do 2006. godine, kada je kao pukovnik na dužnosti komandanta brigade u Vranju, kao član komisije bio angažovan na zadatku da ispitamo kršenje propisa sa njegove strane. Utvrdili smo da je, ne čekajući pisano odobrenje od ministra odbrane, samo inicijativno dozvolio da se vojna cisterna angažuje u jednom selu u okolini Vranja i tako pomogne narodu. Uvek je bio takav. Birokratske procedure nije ni trpeo ni voleo, narod mu je bio uvek ispred svega toga. Sve to je činio često i na svoju štetu. Uvek je stajao iza svojih odluka, spremno i odgovorno se noseći sa posljedicama. Lično mislim da sa pravosudnim organima ne bi imao posla, da je otišao u penziju onog dana kada je predao dužnost 27. juna 2025. godine. Neko iznad njega, očigledno zbog zadnjih godina neskrivene ljubomore prema njemu, nije voleo što je i nakon predaje dužnosti ostao u službi. Evidentno je bilo i straha od njegovog eventualnog političkog angažovanja, jer je tada objavljeno u nezvaničnoj studentskoj listi da je kandidat za ministra odbrane, što je sve urađeno bez njegovog znanja, obzirom da se radi o jednom apolitičnom čoveku. Popularnost ovog generala je neupitna, kako u vojsci, tako i u narodu, što potvrđuje i određena grupa građana koja ga je videla čak i kao predsjedničkog kandidata na budućim izborima. I pored toga što se radi, ponavljam, o apolitičnom čoveku, sve tomu svakako nije išlo u prilog. Za 37 godina službe nije imao ni od mrlje u karijeri. Čista vojnička duša, vojničina i ljudina. To je on. U narodu i vojsci poštovani i voljeni general. Od kada je predao dužnost 27. juna 2025. godine, neko je želeo da ima mrlju i pokrenuta je cela mašinerija da se to i ostvari. Kao komandant kopnene vojske imao je samo 3,5 dana da preda dužnost. Danju je obilazio garnizone, noću razvrstavao 37-godišnju ličnu i službenu arhivu. Kada je zadnje noći video da neće stići sve da pregleda i razvrsta, isto je predao prvim saradnicima da je redom upakuju u kartonske kutije, zatvore, obezbede trakom, prevezu i smeste u njegov stan u Nišu, na 9. spratu, u potkrovlju, u kome inače niko ne živi. Sve ovo, zato što je ostao u službi, nije imao novu dužnost niti kancelariju, a želeo je da odgovorno, kao što je i do tada radio, sve uredno da pregleda i razvrsta. I pored toga što tom prilikom niko nikome nije odao nikakav tajni podatak, general je optužen da je te i takve podatke učinio dostupnim nepozvanim licima. Ističem da se radi o njegovim prvim saradnicima, pripadnicima komande u kojoj je radio, učesnicima u odbrani zemlje od NATO agresije i licima koja imaju odgovarajući sertifikat za rad sa povedljivim dokumentima. Vozač do duše nije imao taj sertifikat, ali ni njega kao ni ostale nije interesovao sadržaj tih dokumenata, koji inače ne sadrže nikakve specijalne tajne podatke, već je par njih tako stepenovan, a najveći deo je bez ikakvog stepena tajnosti. Neoprostiv greh mu je što je, pritisnut vremenom i obavezama, odlučio da se ta dokumentacija iz njegove kancelarije odveze u pomenuti stan. Prilikom pretresa 21. septembra 2025. godine, kartonske kutije su zatečene, neotvorene i neoštećene, odnosno u istom onakvom stanju u kakvom su i prevežene iz kancelarije u stan. Od strane nadležnih organa, u neformalnom razgovoru, generalu je 24. oktobra 2025. godine ponuđeno da prihvati sporazum o priznanju krivičnog dela. Dana 28. oktobra 2025. godine, prilikom saslušanja, kome sam u svojstvu izabranog branioca lično i prisustvovao, postupajući tužilac je i zvanično predložio zaključenje navedenog sporazuma. Sagledavajući trenutak u kome se sve ovo dešavalo, zbog izričitog stava generala Simovića, da ni na koji način ne želi da kompromituje vojsku i državu, svesno ih stavljajući ispred porodice i sebe, odlučili smo da ponuđeni sporazum prihvatimo, koji je u konačnom i potvrđen od strane Višeg suda u Nišu. Od predaje dužnosti komandanta kopnene vojske 27. juna do 3. novembra, kada je penzionisan, prema ovom časnom čoveku i generalu bilo je mnogo nečasnih radnji. Božja volja ili nečiji trud, ali generalu je 2 radna dana pre skidanja uniforme doneta osuđujuća presuda. Kao i uvek do sada, vreme će pokazati svoje. General Simović nikada i nikome nije demantovao da je osuđen, ali je više puta demantovao da nosi nanogicu i da je uhapšen. Ono što javnost treba i mora da zna je da general Simović ili Simke, kako ga narod zove, svoj obraz nije ukaljao. Ostao je i dalje veran narodu, vojsci i državi.